Maripod kini Idol Bernard Ver. Panakapasaya at iti aglawlaw Tilawag Central Elementary School ilawlawag ni Mayor Brian Alcid. Iti mandenggen ti report manipod kina Idol Bernard Ver. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Saan na mariba no diket mapasaya at ti aglawlaw Tilawag Central Elementary School. Dahito timpa mo ni Mayor James Brian Alcid, kagidan iti pa nagkumpirmar na, binisita da daytoy kadwana ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok. Malaksid iti daytoy, kalikagom dapay ang mapasaya at ti Aurora Park, igid ti Simbaan, ken ti Riverside. Anda ngamin didi in pa sa ti mesa sanggunyan tayo nga requesting nga ron na kita damang ko na requesting the development of the idea nga central. Kaya siyempre adamit di gijay objections iti other nga parents kay teachers nga di manon di opisina tayo nga di noise disturbance, it will increase foot traffic nga ron, tabakadot beggars, etc. Kunada. So we will talk to the DGJ parents and teachers na ilawlawag. We will not force the implementation of the project, but we will assure them nga it's a win-win situation. Ilawlawag ko apo hang sa pilitan deto ita adang hearsay kano nga dito nang ipasa iti resolution ket parebana no eskwela awan kajay nga plano apo. So i-present min to latta no ana DJ development. Then pagsasaritaan to apo no kasano. No hanga kaya ti majority awo mabalin tayo ngarod it's a tiko na win-win situation for the city government and the learners dita apo and the parents apo. Another public hearing ba, sir? Or public hearing consultation meeting i-present nilang kadjelaing the plans kadjelang apo. Baka next week to no malpas to dito meeting tayo apo. Well, adun sa piliti pa nagkuyog yung kini governor nga nang pa-share iti na sa mga area, sir? Lately? Yes, ma'am. Timin ipakita ka ro DJ plan semi-urban plan nga nalpasin na po ket impakita digit plano ket napintas. So one is dito nga road plaza tayo adamit napintas nga idea ni Vice Govmat o kasunod kumayan. Vice Gov ko na. Vice Govmat. So napintas may DJ idea nga so we will consider no masano. Okay. Then napang kami kinita mi di park dito Aurora Park kinita mi. Then nagnagna kami if talaga gamit nga mabaling nga pagnain syempre sakbay ka magpropose apo ket riknain ni met. So kinita mi ng technique ideas na then napangkam dito Bonifacio Street napangkam dito Bell Tower dito Bell Tower nga minapo ket syempre city property kitayin tayo di aglawlaw ket adaw di complaints nga nga dadi nabati nga trasses ijay kada ana ket nadalusan tayo meten apo so kitayin tayo lang kasunod pinag-develop tato syempre heritage site data so nakita na medyo central school hindi kam simlek di kinita na may safety tubing. Then nagdagnakam na panje tiyandaan. Tiyandaan, ito'y simbaan ko na kedi. So, kinesyonaran na kung apay ka no, na nakapader. So, I will talk to the diocese. Diocese no, kasanot pumayan. Then napagkam ito'y Riverside. Napagkam di Riverside apo, kasi nga road at pinaamen ko nga ordinance nga it will be called the Riverside Night Market Ordinance. So it will be passed before passing up okay syempre i-review tayo. So we will open opportunities for 54 or more merchants apo na pwesto dito Riverside. So kinita nila no kasapat plastaran da kinita mi lang di Banyuda, kita mi lang no da Silaw da kajay apo. Sakam na panijay Karayan, di babakam di Gilbert Bridge, kasi nga rin pakita dito feasibility study apo nga di Esplanade, Boulevard or Government Center if magbalinto ket napresyar na metapo. So then after that, so nakapangkam di Central transport hub nga baro mapagpatak der di
DOTR in coordination with PG Apo. Kaya napintas dito yung developments for the city Apo. So, nag-jet na panan. Dagitoy aplano ket imuna ana ipresentar iti imatang ni Congressman Sandro Marcos iti panagbisita na itay kalabes iti opisina ni Mayor Alcid. Para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.